Om Swastiastu. Rahajang alita-alite makasami, punapi gatra. Dumugi sami rahayu lan becik-becik kemantan nggih. Titiang Ibu Guru Ratih dados guru bahasa Bali. Ring videone puniki Ibu jagi lantarang indik Satua Bali. Satuanyane majudul utawi mamurda i-blog. Alit-alite mace lan pirengang nggih. I-blog. Ada katuturan satwa anak blog. Bahan blogne ia ada dina i-blog. Sedek dina ia tundena meli bebek kapekan teken memene. Ditu lantas ia nyemakin memene pes. Lantas memene buin ngomong, keme jani cai enggal-enggal kepekan terus meli beda dua ditongos dagang bebeke. Di subane i-blog neket di pekan, kememai ia ninggalin dagang bebek, sakewala ia ngenjuhang pipis dasa tali rupiah. Jero niki jina tiang meli bebek dah dua, bebeke aukut aji petang tali. Lantas dagang bebeke ngemang susuk, buin duang tali. Di subane man meli bebek, lantas i-blog mulih. Kacerita ia ngemulihang, tur ngelewatin tukar linggah. Ditu lantas bebeki ngelep, maka dadua bebeki ngelangi di tukade. I-blog bengong, ninggalin bebeki kambang, tur ia ngerengkeng kene. Beh, bebek puyung bakat beli, awake nage bebek mokoh tur baat, sakewala bebek puyung bange, idewek blog-bloge, lantas bebeki tusing ejuke, tur kalahina mulih. Di subane i-blog neket jumahne, aji nange ban memene tuare ngabe bebek. Memene ngomong, i-blog encian bebeke. Masaut i-blog, man ja icang meli bebek nanging puyung, icang ada pina teken dagang bebeke. Lantas bebeke lep di tukade, tur ngelangi. Buena laut ulah icang, sawireh meli bebek puyung, tuare ada gunane. Ditu lantas i-blog welange bahan memene. Kitu upah anake blog, tuare ngeresep teken bunyi. Bebeke mula kambang yen ia lebang di tukade dalem. Nggih, alit-alit sampun mirengang utawi maca satuane. Napi piteket nyane? Alit-alite sampunang cara i-blog nggih. Alit-alit patut setata seleg melajah apang duak lan setata jemet nulungin rarame. Nggih niki wenten soal latihan. Sautin petakonyane manut ring satua nggih. Yening alit-alite sampun mirengang utawi maca satuanyane pasti uning jawabannyane. Iki wenten 5 soal karyanin di buku latihan bahasa Bali. Ya, sekian untuk pembelajaran rahinane mangkin. Dumugi alit-alite stateng resep napi sane prasida atur ibu mangkin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya nggih. Selamat belajar. Suksema.